episode finale urayisanga muri comment munsi iyi film. Urabona ahantu hasi handitse comment, urahasanga link. Iyo link nuyifungura urisanga ku channel yanditseho Sankara TV. Sasa iyo channel urasangaho episode finale, kandi sasa nyuma gufungura iyi filme uko wakora subscribe. Sasa bivuze iki rero? Mu Gifaransa bavuga abonné, mu Kinyarwanda bakavuga kwiyandikisha. Bikoze subscribe icyagiye filme tuyaploadinga kuri YouTube, ugatuma na sasa ako kanya ikimenyetso kigaragaza ko ushaka filme cyo kuri YouTube nigira sohokerwa wabibona, ugasanga YouTube gukora abantu subscribe ni ikintu gikomeye cyane. Si ikintu gikomeye ahubwo ni ikimenyetso kiduhuza, ni nko kwiyandikisha cyangwa kimwe tukavuga tuti dufite abantu nk'aba dukorera filme cyane, nawe inyungu ugiramo niye. Iyo filme isohotse ako kanya tuyibona ukamenya ko filme isohotse, ariko utakoze subscribe icyagiye uri guhiga filme waburiwe, ukavuga ati filme kidasohoka kuko nzira iki zira ko utarakoze subscribe. Ukora subscribe sasa ubundi warangiza ukemeza n'iranzogera iyo filme isohotse, telefone yawe irasona ukagira ngo baraguhamagaye ngo filme yasohotse. Banza umvire no tangazo, ni itangazo ryihutirwa cyane ku bantu bakunze The One of Us. Ni itangazo ryihutirwa cyane sasa kuko rero kuze The One of Us uyu munsi, nyuma y'iyi episode uri kureba uyu munsi, ni episode cyo kwicana bwa nyuma na nyuma, ni episode ya nyuma. Ushaka kuyikomeza The One of Us, urareba muri comment yawe hasi hana abantu bandika batera comment ngo Sankara ndakwemera ngo uburyo sobanuramo aho ngaho. Sasa uraza kubona kari kuraza gufungura nk'abantu b'abaturage banyamabuye kwa Kazungu, urumva baba tabizi nakantu k'ubururu. Uraza guhita ukemeza ukomeze indi episode nshyashya ikomeza. Sasa urafungura sasa iyi filme ujye muri comment hasi. Iyi ni iyo episode ya nyuma. N'abantu bigaragambije badashaka kugira ngo bumve ibyo mvuga, ubwo mbanga mbasezereye. Abakunda ibyo mvuga bakabyumvira, uyu munsi jya muri comment yawe hasi cyane hari abanditse comment, nurangiza wemeze hasi uratubona hano hari link, cyangwa mo kimwe niba utabizi ibyo ngibyo mvuga bya comment imevuga ukumva ni uruzungu, icyo urakora nta kindi giruze yewe andika Sankara TV. Iyo channel urabona niyo sasa ugiye kujyumana The One of Us, maze tugakora bya bintu bita kududura mugani wa William sinzi yandi nibikomeze guca ibintu disi bayisakana. Ntabwo nari narangiza amatatu ngo Sankara arangije kuvuga ngitangaza rikishijeho, oya sindarangiza. Kandi The One rwose ni filme, urumva umuntu areba disi n'umwuzukuru akazavuga ati iyi filme nzayiraga buzukuru niwe murage nzamuha. Niyo mwana wanjye atakwiga kirwe reba The One aba meze nk'umuntu ufite diplome, harimo inyigisho nyinshi, nk'abantu babajwe mu rukundo, nk'abantu uyu munsi yumva ko sasa atazigira kuno mu buzima bwiwe. Aha niho sasa umenya icyo bita ubunyunyuzi mu rukundo. Burya uri wenyine mu buzima nicyo kintu cya mbere cy'igihano, urumva ariko ujye utinya ko Imana yaremye umugore imbere na mbere yabanjire madamu. Imagine bona ko Adamu kuba ari wenyine mu isi atari byiza n'agatira avuga ati kamunemere umufasha. Rero muri iyi si ugashaka kuba wenyine sha, niwo sha ugashaka kubaho nk'intuza sha. Rero bwa mbere ukimara gufungura filme za Sankara defisha amabwenge uyu munsi, ni filme zikubakira ubuzima kandi filme ziguhindura. Arajya avuga ati Sankara mfite umutima umeze nk'uw'intare, ariko uyu munsi sigaye ni umuntu udasugwa neza, kuko ineza buri gihe uyisanga imbere. Mbibutsa sasa uyu munsi ya kuri YouTube yawe Sankara TV, ariko abaperasiyo bavumvisha mvuze ngo Sankara TV abafungura uducano ni benshi, batabafungura uducano twitwa Sankara TV. Wewe ube maso gusa. Iyo channel mvuze sasa nigiye guca filime akakanya uyu munsi rujya muri link yawe hasi muri comment yawe. Ariko nk'abantu batize kuko murababaza uje hasi gusa muri comment, ariko abantu nsobana bose barasobanutse. Nk'abantu batazi kwandika Sankara wasanga agiye kwandika Sakara sha mukananuka sha andika Sankara. Ubwo nibyo mu Kinyarwanda usomye Sankara wana kwandika ukandika Sankara igihe kane nkahara n'abatakizi kandi kuko abantu rega bavuye mu ishuri nk'abakazungu uzamenya kwamenya abantu yamenya kwandika Sankara bandika Sankara nk'abandika gute nanata ubwo tumvishe ninde gusa ndabakunda cyane twikomereza The One of Us kandi
uyu munsi bibutsa ko sasa iyi ni episode finale dusoza season yacu uyu munsi. Nyuma y'akanimbo sasa agakana ni danger dutangira the one of us uyu munsi ni episode finale twikomereza sasa rero. Ese mfite biragenda gute nk'abantu mwe? kandi uyu munsi akandi gatangazo muba mutazi, ubayeho na nomero yanjye ufite cyangwa nomero yagasobanuye anytime cyane ikintu kigera cyose wajya kuri YouTube ugakora research ugasanga sankara kuri YouTube nawe uriho bibaho. ariko iyo ufite nomero yacu tuvuga tase filime ko mutagizicira kuri YouTube byagenze biti, tukaba twakorangira website runaka twahorejeho filime zacu cyangwa filime utarangije ukaba warazibiraho, hari uburyo bwinshi dutanga amafilime tukaba twanayiguka ukayireba. ariko ikibazo cy'abanyarwanda niba bumvira mu gatafari oya, ariko si mwese abantu bareba batarimo mwe mutarimo. aha ndavuga abantu za ubundi se mwangira uti kese muri abasivile nk'abandi bose ntimugatinye umwana w'umuntu, tujye dutinya Imana yonyine. zaza kuhanira umuntu uri umunyabwenge ureba kure. uyu munsi wakwandika iyi nomero neza cyane muri fone yawe 0780 988 ubundi byaba byiza ukayisevinga, kuko iyo nomero imaze kuyisevinga twandikira kuri WhatsApp tutitaye ukuriwe, waba uri umukarani waba uri umunyonzi, turagusevinga tugashira status zacu ukareba filime yasohotse. waba uyishaka ukatubwira kazungu n'ukoresha iyo nomero, abayinjira avuga ati uyu nguyu yahamagaye kandi biri kubyinisha utwana jawe. hari n'abantu tagirira mu dupupe ja, wabona n'ikiri ukurunguka gapupe ja sankara nagorwa ukindiri bariko umve uyu mugabo ngo ni King Fire yaranyemeza. umva biti let's go ukabyinishe paka ukemeje ngo maze ugakarage indirimbo z'ikinyejana ziragwiye ngo byinisha akana maze ukemeze ngo maze ugakaraga ukemeze. ariko King Fire we n'ukuri uranyemeza. okay sikamizo kidaza sankara ya the future soko nakurindi papa bwenge tutubwenge kikagabyo cy'umunyezi cyakoreza ngo nakurindi ndetse no the future entertainment abasobanuzi babiri bikinyesha ndetse ngo nakurindi tuzahora turabambere tuzahora tubahiga. urumva rega warebye filime ya William ukareba filime ya Sankara, nta yindi filime wareba kuri nababwiza ukuri warebye filime ya William uravuga ati twasoma we disi mwa abantu mwe ukoze ibyo mubwiye. uyu munsi Imana imumere umugisha umaje kwandika iyo nomero. kandi ikibazo cyanyu rero ni kimwe, ese Sankara nkaba dufitiye impuhwe cyane atwifuriza kureba filime ziwe atubwira nomero ziwe ndazandikira iki? ubwo icyo ni ikirofa. ariko umunyabwenge aravuga ati koko Sankara n'ukuri aradukunda cyane kuba mvuze nomero yiwe disi, akanavuga ko saving aca bugufi. ariko abantu ugasanga umusivili uramwandikira akaba atanasubiza. twe twandikira kuri WhatsApp yadushimishwa no kubona ibyo tuvuze mu bikoze. niyo mpamvu usanga umusitari araza ejo bundi ugasanga araje arasimye. njye ntabwo niganya kuzima, ndi icyamamare wabikora utabikora hari abanyumvira bakabikora. we mwana wa kane akushaje buriya ja uzukoza kumupagana ari kutukana ja mwambata za Yesu ariko yadutangire rero sasa rero. all right the one of us season finale kadutangire sasa rero. nshuti zanjye comment hasi uwo utarangiza neza iyi filime hasi comment tutatukomezanya sasa hasi. ntabwo mvuze ngo utere comment wambatawe, mvuze ngo emeza link iri hasi dukomeze hasi. wasanga ari filime itari hasi gusa ariko emeza hasi twagiye. kandi sasa kurwana kiri cyabaye tubonye mituru n'abasatira kurwana sasa amanari kumwe n'ahandi. ntabwo nshaka gutaha ntabwo nashaka gutaha handi kuko ama sen yeter ki bir saçmalık yapma. garura ubwenge. dediği şey herkesin hayatında nawe utangiye kugira ngo umuntu udafite ubwenge değiştirecek gerçekler. Eğitim nawe watangiye guhinuka geçecek. Benim de bu acım bitecek. sasa turi ngo byose sasa ku ruhande mituru atangira kubabonana karabaye. Şimdi yine başa dönmeyelim. kandi bikomeze kuba bavuga gutyo Susacaksın.
Ve bu meseleyi kapatacak. reka ibyo topic tubireke ntabwo kukorera kuri iyo ngingo tubireke Sır olarak kalacak. ibyo ngingo tubireke ariko hagati yanjye nawe ibya amani ntihazagira muri make ibya piriti ntihazagira icyo mwamenya bigume hagati yanjye nawe iby'iryo banga yuko sasa Jisoo yahoze ari fiancé wa Aisha bigume hagati yanjye nawe biguma ari ibanga Sana soru soruyorum. Tamam mı? kubaza ikibazo kimwe Değil mi? sibyo Tamam. ndabyemeye nta kibazo biraguma ari ibanga ntabwo nzabivuga bituri byose byose arabibona Demek benden daha önemli işin değilmiş. iyi niyo bizinesi wambwiraga idasanzwe Şema. ukuri kumwe n'ahandi dore ngo byose bituri urabibona Daha onu bana tercih et. Sen benim sözümü birambabaje cyane dinleyince daha bir şeker ntabwo wanyumva oldu ha. urabyumva neza ngo sasa aramukora ku itama byose bituri ari kubireba byose bituri ari kubireba reka tugende sasa Hadi. reka twendereye karabaye sinzi bituru byose dore ngabareba mw'abantu mwe sinzi dore ngarabareba hakuno kuno dore guharutura umujinya wa bituru hey bimeze bite bituru dore ngaraba bituru Hadi gidiyoruz kız. reka twendereye ahangaha nk'umuntu ufuha ahita akeka ko bagiye nko mu cyumba ha karabaye sinzi bituru kera cyose arakibonye ndanda twikomereza iyo sasa ari ku ruhande aya basi karabaye sinzi mw'abantu mwe dore ngo sasa kira kitu cyose dore ngo sasa bituru arakibonesha amaso yiwe nta kindi cyabaye tugaruke hakuno saza ku ruhande Aisha yarindiye Friti yahebye yarindiye Friti uyu munsi ntabwo Friti yaje kuko ku ruhande dore ngo Friti aravayo aravana ibipirizo yo dore ngo araza gubera Friti na Aisha bimeze bite Hoş geldiniz. yo urakaza neza byose nari ngo arabirebesha amaso yiwe Ya bu balonları. ibipirizo bikuye hehe Köşede bir amca satıyordu ondan aldım. ya ntibiguze nyine ku muvandimwe nyine Beni affetmen için yetmez ama ndetse wambabariye geç kaldığım için babariye ko banakiriwe yanında ilk ben olmam lazım. ya Hatta hiç gitmemem gerekiyor. ntabwo abana hose iruhande rwawe gusa mbabarire nakiriwe Olur mu? ntundenganye Geldin ya. oya Buradasın. icy'ingenzi ni uko wahageze ibindi byose ku ruhande Ben sana ya icy'ingenzi ni uko wahageze Anne. icyo nakubwira Gelmeyeceğim mama we yari yavuze ko atari buze kuza dedi ya. none Baksana geldi. none dore yaje mama wawe yaje söyleyeyim. yo nari ingore Zade Sultan buraya kadar geldi. bitangiye gusa nkaho muri make utangiye kumukorera inzira y'akataraboneka Ise yelkenleri suya indirdi de. kubera ko no muri iyi minsi yatangiye kumenya ikigiye kuba cyo kuri we Verdik mi? kubera ko mu minsi mike Bütün ugiye kumuhereza abuzukuru meseleyi kökten jewe numara kumuhaye abuzukuru çözeriz. ndakeka ibibazo byose bizakemuka azagukunda birenze kurusha uko akunda abandi bose nuramuka umuhaye abuzukuru Gelin kaynana bir ömür boyu mu nyuma yabyo azatuma umukazana nyine akwishimire Mesut nawe eşit. mabukwe wawe mwembi mubeho mwishimye na nari ingore agukunda cyane birenze ndabizi bizaba Aisha Bol bereketli olsun. Oh, bu da bir ders kalmaz. Kulaklarını çektim. Tamam değil mi? Bunları içeri bırakın. Ha, reka mbishyire hariya imidani sasa nari ingore byose abireba kabitera imibare birimira Kimse bir şeye dokunmamış. Esas havati sende. sasa gira ikintu uvuga sasa Aisha sasa Aisha ku ruhande Olmuş resim. Benim canım ailem. umuryango wanjye nkunda Kıymetli misafir. buri imwe wese n'abashyitsi bari hakuno n'abari muri kantine mwese muhaye ikaze hakuno ku ruhande Kafe iyi ni kantine yani paşa gönlüm bayita kafesi nyiricyubahiro cy'umutima Ayşe'nin hayaliydi. bayita nyiricyubahiro cy'umutima majestic heart yeah. akaba ari zo nzozi zahoze ari za Aisha ngwino hakuno nyegera Onun hayali bu akşam gerçekleşti. inzozi ziwe muri uyu mugoroba zibaye ukuri Bugün hayali de Ayşe'ydi. inzozi z'umutima za Aisha Şimdi yanımda. inzozi z'umutima wa Aisha uyu munsi zibaye ukuri Bana sarılıyor. yeah. Bana gülüyor. ibintu ni agatangaza Daha ne isterim? ari ingura arareba Neyse. Diyorum ki icyo navuga ni kimwe yeah. bisa nkaho turi abanyamahirwe her şey Ayşe'nin gönlünce olsun. kandi ndakeka ko buri kimwe cyose Aisha yifuza kizagenda nk'uko abishaka İnşallah bir gün kubw'umuryango wacu çocuklarımız nuko bw'abana bacu olsun. byose bizaba kataraboneka bizaba bidasanzwe mama Sen kırmak ister turashaka yuko misin? ariwe uza kuza kuhafungura
kuhafungura ni ugukubita akaya muri make biba bigaragaje nyine ko hafunguwe. Umukecuru agiye kubaha umugisha anahafungura, bivuga ko kantine irabifunguye hawe umugisha. Kantine igihe cyo kuyifungura igiye gufungurwa na Reyingore. Na Reyingore niwe ugiye kuyifungura. Amahirwe masa n'ibyishimo. Bol kazançlar. Reka kandi muzunguke cyane mugire inyungu idasanzwe. Na Reyingore akaba arahafunguye. Amashyira na Reyingore we arafunguye we. Sasa Hisani nameze neza. Hisani nameze neza mwa bantu mwe. Yamaje kumenya ukuri kwinshi ku mugore we. Ko yavukanaga naho wahoze ari fiancé. Madani. Hüseyin. Geldi Hande. Kalk. Handi yaje. Mwana wanjye. Tabii gelecek. Başka gideceği yer mi var? Sana da selam babacığım. Papa bimeze bite? Papa. Misin annem? Mwana wanjye ameze neza. Telaş et. Ateze murutu. Ameze neza nugira ikibazo. Merak ettirdim ki yavrum. Mwana wanjye watumye duhangayika. Biz seninle bunu içeride konuşuruz. Reka tuvugane minani mu nyubako. Zümrüt de. Ateze murutu. Anneyle konuştuk toparlayacak. Tamam? Rwose yani nugira ikibazo ameze neza nta kibazo gihari. Misin babacığım? Papa. Papa mı? Mwana wanjye. Hani ben baban değilim? Ese witwara ngo ni papa wawe? Papa Nikura. Ben uğraşamayacağım ya. Gece Papa baje kurambirwa ntabwo wabyumva. siz beni odaya Kumva kilitlediniz. nashaka kugira ngo njye mu cyumba cyanjye kuko baratamumfungira na. Duyuyor musunuz? Kaç saattir? Ese igihe cyose muzamuhamagara mani amasaha yose Gelsin diye. igihe mwambaza aribuza O kumfata Allah'ın belası. ari we mukeka ko igihe cyose nzahora nzara n'amani Odama gidip dinlenmek istiyorum ben. mukeka ko nshaka kuza mu cyumba cyanjye mumfungiremo. Kandi Bu kapıdan girip nakwinginze uramuka winjiye mu rugo humura rugira ikibazo urumva. düşün. Ntabwo nongera gufungira nta ngwino zasi. Olur. Ne yaparsın? Evlatlıktan reddederim. Gider Humura ntabwo ndongera. dersin dışarıda kendi Ntabwo ndongera bana banjye. içinde. Injiramo indani mu nyubako. Ben şu an bu kapıdan çıksam var ya, istediğim hayatı istediğim Maje gukora ngomba kubaho uko nshaka papa. olarak için rahat edecek mi? Hiç indirebil. Ugomba kundeka nakuze nkakora ibyo nshaka. Ben evladımın pisliklerini temizledim. Ne günahlar işledim. Ariko nanjye byose nkora no kugira ngo managure umwana n'ibyaha byanjye umwana wanjye yakoze. Benim için ya. Tamam kızım. Tamam yavrum. Hüseyin amcacığım. Ibintu. Hüseyin. Şu şirkette. Bir dakika. Reka tuze gusubira mu kazi. Wabonetse kugenda. Çok sağ olasın. Amani kagushimire cyane. Ne konuştunuz, sana neler anlattı? Ubwufasha bwawe. Ese nicyo umukobwa yakubwiye kidasanzwe cyatamera kuriya? Twavuganye. Olanları anlattı. Gusa yambwiye ko nta kintu yigeze ambwira. Ben biraz tedirgin oldum başım. Gusa ntahangayitse cyane. Belaya girecek diye. Bitewe n'ibibazo arimo. Hak etme. Ntugire ikibazo. Ben her şeyi hallettim. Niba yakomeje guceceka ntagira ikintu tumenya. Ama olanları Ferit öğrenirse Gusa Ferit ageze ikintu amenya. var ya. Kaba katubayeho. Belki de birinci taşını. Kaba kabaye. Amani. Senden bir ricam daha var. Hari ikintu kidasanzwe ushaka kuba nagusaba. Kızım seni dinler. Urabona umukobwa wanjye mbona ko ari we muntu yumvira. Ne olur konuşan. Ndikuze kuvugisha ahandi. Allah. Basajya kureba baba dogiteri bo mu mutwe. Olayla. Bafashe umuntu ikibazo cyo mu mutwe nyine umuntu nyine ufite ikibazo cyo mu mutwe. Öyle. Ashaka abaganga bita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe. Üst üste geldik. Basi nibiba. Kızım kaldır. Ukuri sinzi uburyo nagushimiramo. Sen- Umukobwa wanjye yumvira. Merak ediyorum. Usen ugira ikibazo. Ben konuşurum Hande ile ya. Ndaza kuvugisha ahandi. Sıkıntı yapma. Ntugire ikibazo. Sağ olasın. Kangushimire Amani. Baş tacı. Ya. Vallahi. Nukuri wakataraboneka uri ingenzi. Kızımın dengesini bozdular ya. Buri kimwe cyose cyarangiritse. Endazesi kaydı. Umukobwa wanjye ariko abantu bakambiri babikoze. Bagomba kuzabyihorera. Igihe kimwe Elbet zaman. uzahorera umukobwa wanjye. Yakanlarından. Ku muntu watumye umukobwa wanjye mera gutya akamera nk'umusazi. Her şey yoluna girecek. Ntugire ikibazo humura. Humura Hussein. İyi akşamlar. Kangushimire cyane umugoroba mwiza. Allah razı olsun. Imana ikomeze guha imigisha wa mwana we. Gücün rast gel. Imana ikomeze kuguha imigisha wa musore we. Ya, bimeze bite kugira rebe. Sasa ku ruhande hande. Yaje hakuno. Ya, bimeze bite. Kurikirana rebe rero. Amaso kuri kare yawe. Ya. Abi yavrum. Mwana wanjye. Abi güzel kız. Umukobwa wanjye mwiza. Kuki uri umupfungamutwe? Niye inat ediyorsun? Kuki upfunga umutwe? Yardıma ihtiyacın var. Ndabizi ukeneye ubufasha. Ndabizi ukeneye ubufasha. Kaçmak ne demek ya? Rero ibyo ntabwo bivuze kugira ngo uhunge. Normal Uhunge umuganga wo mu mutwe. bir davranış. Ukeneye kugira ngo urebe umuganga wo kugufasha. Akuganirize. Bana koştu. Wongera ntugera kwa Amani. Yoksa anlattın her şeyi. Ese Ha kızım. hari ikintu wabwiye Amani? Kiriya kintu cyose arakize Amani. Amani hari icyo yamenye?
areba nyina ni handi abantu mwe sinzi mwa abantu mwe kobwa yitonze bahaguruka bimeze biti Anne. mama annem mama Sen beni kilitle. mama mfungirana mu cyumba mwana wanjye sinabugira ngo mfungirane Mazilim. mama Kilitleme sakın. nuramuka utamfungiranye mu cyumba ngufunge ndaza gusohoka nirukanke Gerçekten söylüyorum. mama nakubwiza ukuri ndaza gusohoka muri kino cyumba ncike gende mfungirana mu cyumba mama mfungirana mwana wanjye kanguka Ne olur. mwana wanjye garura ubwenge mwana we ri kure nameze neza İyiyim anne. mama ndimo ndasara mama ibisazi byaje mama tabara abantu mwihande nameze neza akunda afite hafi no gusara umucece ku ruhande arabona ubuzima bw'umwana bwe buri mu kaga ya n'uyu munsi nariyakira mw'abantu mwesinze sasa kuranize mu ruto Her şeyi anlattım. amani namubwiye kira kitu cyose Çünkü o sizden daha iyi tanıyor kubera ko amani aranzi beni. kurusha ukunzi mama amani aranzi kurusha ukunzi Yargılamıyor. mama amani anzi iyo mbabaye Sizin gibi bağırıp çağırmıyor. kandi amani İtmiyor. azi byinshi biri mu mutima wanjye kukurusha Sadece sarılıyor. niyo amobereye amenya amabanga ari muri njyewe niyo navuga Beni sizden daha çok kubera ko amani ankunda kurusha uko nkunda mama amani ankunda kurusha uko nkunda bimeze bite ibaza umubyeyi kugira ngo umubwire ayo magambo wakubyaye wakonyeje gati hari umuntu unkunda kurusha uko nkunda ntawagukunda nka nyoko wakubyaye ntawagukunda nka nyoko wakuvunikiye ntawagukunda nka nyoko wakonyeje imyaka yose akagutwita mu amezi 9 akarwana ishyaka no kugira ngo ubeho ntawagukunda nka nyoko nibibaho nta nubwo azigera navuka sasa ntibwatinze sasa kuno kazungu ahari Ne bakıyorsun anlat. Nedir bu? muvane muri kureba ikimbwira abana Oksijen seviyesinde ödüme nazar. sekoma n'umusore ku ruhande ruri muzima muri make gusa icyo niyambagezemo n'indanze Ancak kiko zimeze neza uburyo mezemo niye hala uyanmadı? ndibaza impamvu uyu musore atari gukanguka Biraz kiriya kiti cyose ingingo ziragaragara yuko ameze neza bekleyelim bakalım. ndibwira impamvu Tamam sen beni haberdar edersin. katurinde nta kibazo neza kuhanguka gusa nakanguka uze kumenyesha Neyse sonu hayır olsun da. uyu musore ntabwo yemerewe kugira ngo asohoke kumbe kazungu koko kazunguje ukuboko we kazungu yakangutse umenya hari sinzi umenya yisinzirisha we ati turabona kazungu ari muzima ameze neza sinzi impamvu uyu musore adakanguka nta kintu ku ruhande nibaza nawe ku ruhande firiti sasa avayo ya hey ubundi sasa mushaka kuzamenya uburyo nambaramo kubona firiti yambara sijya nambara ibintu byo bitari ishati bapi ngo nambara imipira we yo nambara ishati gusa Ferit. cyangwa isuti sasa kubona firiti Oğlum ben şimdi sağ. ubaka akanya kumwe na muganga Doktor iyi falan diyor bu herife. kandi muganga avuze ko ameze neza Sana söyleyeyim bu gidici. urumva Ya bu ayağa kalksa bile bunu konuşturmak. rero umusore ku ruhande mu kanya gato agiye guhagarara ku birenge byiwe Oo. rero ntujye kure Bir de turaza kuza gutuma avuga tuze kuza gutuma uyu musore avuga dur sıkıntı çıkaracak gibi. gusa ariko tugomba gucungira tugira ikintu muri make byose ataba biri nawe ntugire ikibazo muvandimwe Ben geliyorum. Götürelim hastaneye. Sonra da polise haber veririz. humura ntugire ikibazo Ne olacaksa o. nyuma y'ibi byose turaza kuba twamenyesha polisi ntugire ikibazo Hadi. muvandimwe gira abavasa ku ruhande batindire kazungu ku ruhande mu kanya gato agiye gukanguka kuko dogiteri yemeje ko nta kibazo kiri kugaragara kuko kazungu afite umubiri umeze neza kiriya cyose kimeze neza nta kibazo afite sasa handi ku ruhande firiti dore ngo sasa handi arahamagara dore ngo handi arahamagara handi Niye açmıyorsun telefonlarını? kuki utitabaga telefone 2 gündür sana ulaşmaya njye maze iminsi igera kuri 2 ngereza kuba naguhamagara çalışıyorum. nibikunde Neredesin sen ya? none uri hehe sasa handi dore ngo sasa yisha byose arabyumva arumva sasa firiti mu kanwa kiwe avuga handi Telefonumu aldılar, beni de odaya muri make papa na mama bameneye telefone kapattılar. urumva telefone yanjye banamvugirana mu cyumba Benimle görüş kubera iki diye mi? niyo mpamvu batumye tudahura Gerekirse Handi. gizli çık. Nerede istersen buluşalım. tugomba make kuba twahora tukamenya iryo banga ridasanzwe tugomba guhura kaza kaba Diye mi? hey bimeze bite rero kugira rebe Gizli çık. Nerede istersen buluşalım. sasa ku ruhande
dore ngo telefone arayikuraho. İyi misin güzel kızım? Mwana wanjye umeze neza. İyiyim. Mama ameze neza. Sana bir şeyler hazırladım. Dore ibyo nagutekeye. Ye- Ugomba kuba wari. Anne. Mama sinshaka ibiryo. Yavrum bak açken Mwana wanjye umaze iminsi utarya. Ne? Mama Yemeyeceğim. iyo mvuze ngo ntabwo narya. Dedim sana. Ntabwo mba narya. Anladın mı? Sinzi impamvu utarya mama, nta biryo byawe nshaka, ntabwo nshaka ibiryo. Mama fata ibiryo byawe mama. Mama. Umwana kuri wane nyine avuga ati mfite ubwoba ko umwana wanjye azamera nka ntare y'ingore. Ngameze nka ntare y'ingore. Niyo mpamvu ahandi nyine ingore akunda ahandi. Kuko ngameze nka ya ndakumva. Ne? Handi Seni görmem lazım. nyine guhura nawe. Konuşmamız gerekiyor. Dukeneye kuvugana. Kafam iyice karıştı. Buri kimwe cyose nkakimenya. Sasa byose Aisha. We ntabwo ajya yishimye. Annem geldi konuşamadım Ferit. Mama araje. Ntabwo nashobora kugira ngo nkomeze ko nakuvugisha. Ferit Sücü Gusa Firiti. Sur denen adam var ya. Gusa ikintu nakubwira ni kimwe. Uriya musore bita Jeso agiye kumubwira. Dore ngo sasa Aisha arendereye. Aisha Aslında sasa kuvuga uwabwira yakurikiye Aisha nari kubyumva. benim Urebye uriya musore telefone sasa dore ngo iravaho. Agiye kumubwira ngo uriya musore kuri Aisha Jesu wamagara telefone. Dore sasa Aisha wabonetse kugenda. Durur musun lütfen dinle. Aisha mbwira Nereye gidiyor? ugiye mbwira. ne anlatacaksın? Uri kumbwira ibiki? Ne ko- Urajya tuvugana ibiki? Eski nişanlımdan son bir şans dilerken sana yakalandım pardon demeyeceksin. None sasa uri kuvuga nkaho utavuganaga nka fiyanse bawe. Aptal mıyım ben ya? None ngo mugiye guhura urabona n'igicucu nabizi. Herhalde. Çünkü seni ne kadar sevdiğimi Ariko igiti cyo kuba twavugana bir türlü göremiyorsun. ntabwo mbyitaho nyakare we nkunda. Asıl aptal olan sen. Wingira ikigoryi Benim seni ne kadar sevdiğimi nasıl kıskandığımı ntabwo wabyumva uburyo ngukundamo. göremiyorsun. Nta nubwo wabyumva uburyo ngufuhiramo. Ya benim senden bunları duymam için illa kavga. Hasi niba ngusubije igisubizo basi nyizere igisubizo nguhaye. Bunları duymak istediğine emin misin? Nawe ugomba kunyumva. Kulaklarımla duydum diyorum. Ejo tuvugana afite amatwi. Eski nişanlına yalvarıyorum. Ejo bundi mwagiye guhura. İnkar et. Hadi. Ntabwo mwagiye guhura. Etmiyorum. Konuştuk. Evet konuştuk. Ama niye konuştuk? None ujya uvuga amagambo yose. Yalan söyledin mi ya? None narakubeshye. Sen benim canımı yakıyorsun. Canımı yakma. Narakubeshye ntabwo nigeze ngubeshya. Ya. Gel buraya. Basi mobera. Buraya. Mobera. Gel buraya. Mobera. Benim Hande ile neden görüşmek istediğimi bilmeden yargısız infaz yapıyorsun. Ese waba muri make ugomba kumenya impamvu nagiye guhura n'ahandi. Yapma. Sibyo? Umenya impamvu. Benim de Wamenya ko nabirenze. canım yanıyor ama. Kandi ugomba kunyizera. Bak. Gidelim bir yerde şöyle. Reka basi dushaka ahantu twicara tuganire njye nawe. Baş başa konuşmamıza gerek yok. Ntacyo kuganira njye nawe gihari. Ntacyo kuganira njye nawe gihari. Gideceğiz sakince. Tugomba kujya ahantu Baş başa oturup konuşacağız. tukaganira ahantu hatuje njye nawe. Gel buraya. Tugende. Ya. Dushaka ahantu njye nawe tuganirira. Bey, yüklemeden sonra müsaadenizi isteyecektim. Bugün biraz erken çıkabilir miyim? Sasa nibwatse ku ruhande. Aslanım. Akşam tır geliyor. Sen gidersen kim boşaltacak ona? Sasa uyu mugoroba. Ha? Olmaz. Turaza kurya dushobora kuba twakohereza mugire favu. Erken çıkarsın tamam mı? Bashobora kuba bakoherezwa ibicuruzwa. Ba. Nissan. Kolay gelsin. Muvandimwe kazi keza sasa ku ruhande. Eyvallah. Urakoze cyane. Nasılsın? İşler yoğun ha? Meze bite akazi karagenda. Şükür. Cyane karagenda. Konuşamadık bayağıdır. None sasa Sevkiyat bir gece değil mi? ko tudaheruka kuvugana byerekeye no kuba twakohereza imizigo. Ibicuruzwa. Hallettik. Bu aralar sıkı tutuyorlar. Urebye nyine ugomba kuguma utegereje tukamenya ibijya mbere. Sevkiyattan da payımı alamadım. Benle ilgili bir sıkıntın mı var? Se muvandimwe ko bisa nk'utakinyizera. Hari ikibazo naba narateje. Payın bende koçum. Ne zaman istersen söyle. Hazır edeyim. Igihe kizagira muri make gishasha kumbwira kira kintu cyose ndakwiteguye. Ya. Uzabasha kumbwira ukuri kose ndakwiteguye. Ya. Kolay gelsin Zafer. Kazi keza Zafari. Sevkiyat yolda. İhsan Şabari ikintu nakubwira kimwana. bu gece tek çıkacak. Isana ashaka kuba yakohereza muri make ibicuruzwa muri ijoro wenyine. Ugomba kumenya man. Komeza ukurikirana amakuru sasa. Hey! Abisini satan bizi de satar. Zaten en başından güven vermedim bana İhsan Efendi. Ugomba kuba namenya kira kintu cyose isane gukora. Çöz. Bisa nkaho adashaka kuzongera guhura nanjye. Çöz seninle. Ndaza kumenya ikiri imbere n'ikijya mbere. Ya, meze biti. Kuri kinarebe rero. Sasa ntibwatinze. Ku ruhande hari imodoka yaje. Ni Aisha na Firiti. Baje ku ruhande.
baje kugura mu buryo bw'ibanga bwabo. İnmeyecek misin? Kuki utari kuza? Utari kuba mu modoka. Konuş. Azak. Daha başına gelmemize gerek yoktu. Ntabwo nakifuje kuba twasanga kuri iyi musozi kuba twavugana. Öyle sinirlendiğin zaman kafana None saze kugira ngo ukomeze kujya kure yanjye. göre kaçıp gidemezsin burada. None kundakara kwa nibyo bivuze kugira ngo ujye aho ushaka hose. Geldik. Tugende tuganire. Ayşe, ben seninle sadece baş başa Nkeneye kuba navugana nawe Konuş. mu buryo butuje. Icyo turavugana. Ne anlatacaksın? Nicyo kibuno ugiye kumbwira. Ortada. Ben görüyorum, merak etme. Ya. Ne apaçık ortada? Söyle bana, ben de bileyim, ben de göreyim. Ne görüyorsun? Hande ile görüşmek için masa Ese ikibazo ni ikindi kibazo cyatumye babara. çabaladığını görüyorum. None sasa nabyumviwe n'ahandi ngo mugiye guhura. Ayşe, Hande ile görüşmem Mugiye guhura n'ahandi Ne oldu? ku bindi bibazo. İster misin peki Ferit? None mbwira sasa ikijya mbere icyo mugiye kuba mwahuriyeho sasa. Icyo mugiye gupanga. Musun bile. Ntabwo wabimbwira ndabizi. anlatamıyorum, evet. Ntabwo nabikubwira koko. Ama ortada kıskanacağım bir durum yok. Ariko ibyo nakubwira ntabwo ari impamvu yatuma upfuha. Bu kız Ni ibindi bintu. değil. Ntabwo nafushye. Ntabwo wafushye. Anlıyorum, peki. Ndabyumva ko utafushye. Yalnız şöyle söyleyeyim, Gusa icyo nakubwira. bu kıskanılma durumu Iyo upfuhira gutya. benim hoşuma... Uzi uburyo mbikundamo. Ferit, Nkunda ukuntu upfuhira Friti. bildiğini kıskanmak falan Ntabwo ngupfuhira cyangwa upfuhira fiyanse wawe wa kera. değil diyorum. Bu başka bir şey. Ubu biratandukanye. Ayşe, None ni iki kindi gitandukanye? Ayisha mbwira. güvenmiyorsun o zaman. Ntabwo unyizera. Diyorum. Ntabwo umwizera nyine. Ben çıkarmaya çalışıyorum ama Ni kugeza ko ikora bino bintu mu mutwe cyangwa ikora mu mutwe. evet doğru olan Ariko byose sana güven. biranga disi. Ya ben Ntabwo nkwizera. kıracak ne yaptım? None sasa utangise uru bakwizera n'ubundi. Sen bana bugün sordun ya. Wa munsi waramwe ugomba kugenda. Sana hiç yalan Uyu söyledim. munsi ugenda urambeshya nk'ubaje iyo wapfuye. Ubwira ko wagiye muri bizinesi kandi Sen bana yalan... wari ugiye guhura n'ahandi. O kızı Warambeshya. kim mi diye sordum sana. None ntabwo wagiye guhura n'ahandi. Gitmediğini söyledin ama Ya. gittin. Sen o gece Warambeshya Friti. bana yalan söyledin. Na rya joro. Bu yalanla 2 gündür cebelleşmeye Wavuze ko umaze iminsi ibiri umuhamagara. çalışıyorum. Ntakwitabe. Sindirmeye çalışıyorum ama olmuyor bir. None uribwira n'umwana ari kumenya ukuri. Ya. Ari hano ku ruhande. Hari uwamuhamagaye sasa. Kumbe kureba umuhamagaye. Filime iraha. Itangazo ryihutirwa ugasanga urareba filime nasobanuye. Kandi ugasanga ntabwo uzi aho Instagram yanjye iba. Aho ngo umenya kuri umusifire cyane. Sasa iyo ugiye kuri Instagram ukandikamo Sankara Papa Bwenge, ubasha kuba wamenya filime niba yasohotse. Ukamenya filime niba yasohotse, ugasanga umuntu agiye kuri YouTube bari gutombora. Ese Sankara filime yasohoye cyangwa ntabwo yasohoye filime? Ese mwambwiye Sankara yasohoye filime ntiyasohoye filime? Kandi filime ugomba kwimenyera amatariki. Aho kwirirwa umaze kujya muri phone yawe ukandikamo Sankara the future. Oya, andikamo Sankara Papa Bwenge. Sankara Papa Bwenge kuri Instagram yawe. Telefone warayiguriye nawe mwafatanyije. Nuwabuze amafaranga namwongere yarayigura. Fata phone yawe itarimo ingwate, nurangiza ugira ute? Ujye kuri Instagram yawe. Nurangiza wandikamo Sankara Papa Bwenge. Sankara nti Papa Bwenge. Abanyitirane benshi. Abafollowers banjye hejuru 50. Andikamo Sankara Papa Bwenge. Uwo munsi amahirwe aza kugize nuko uzagira ute? Uzajya ukurikirana ibikorwa bya buri munsi. Hacaho amaposti ya filime, hagacaho amatariki filime zasohokera, hagacaho filime nshyashya, hagacaho filime yagize ikibazo kuri YouTube runaka cyangwa yaje kuba guhagarikwa bitewe n'amasano twagenda YouTube filime ikaba yahagarikwa. Uzagira amahirwe ko wabona ubundi buryo wayibona. Ariko nuho ibintu byo gufunga umutwe ukigira akadage ukigira civilian woka gusa wowe udafite ubwenge bwo kugira ngo wumve ibyo nkubwira. Yuma ababwenge menya iki? Menya ubwenge sasa. Ariko rero bantu mwamenye ubwenge kuri ibyo ngibyo sasa ikindi rero nk'abantu bashaka kumva two muri filime tuba twaragiye tuvugwa muri filime kuva hajemo nk'impanuro rya jambo rigufasha ayo magambo arakatwa ya magambo mva muri filime kuvatira ijambo Sankara avuze riramfashije cyangwa mu kimwe muri filime runaka akavuga nk'ijambo ry'ubwenge ryiza ryagira akamenya ubuzima bwawe. Ayo magambo agenda akurwa muri filime yagiye afasha abantu mu buzima akagenda akoreshwa kuri TikTok. Uwo munsi sasa ikintu ukora nta kindi ujya muri TikTok yawe akanya ugatwandikamo Sankara Papa Bwenge. Iyo umaze kwandika Sankara Papa Bwenge ako kanya tutuforonga kuri TikTok ako kanya direct ukimara kubikora utangira kubona ayo magambo ya buri munsi yagufasha mu buzima. Iryo ni nditangazo. Ahandi ho
twikomereze turyoherwe n'agasobane buri munsi ndetse na sankara papa bwenge ndabakunda cyane dukomeze sasa